mai ni ko sa singa tusi di satu tolo sarana tos ningona bong ni lo tele bong ana sol dal cikra do tel kati ni bondi premium ram ya kero kinda ba kimini ketal cikani na wekanta ni ndaw siama cuk mai nana magitu mai na ya wo ko lo kel sar ni ndaw sibi cikna wol na tini kali miniti ena ken ndaw talo tekeni wikenda na ndaro talo ni ndaro serebo na baka bir na wale utelanga bir rabi mata serre na nanda banua na nanda umbito cuma na nanda serre na rani ken ndaw mai talo tekeni wikenda klando na kali wana na dole mbuli na serre labot na ken ambina ken kabakaba na ken langalangan labot na ken bagatangi wadal ken likatoni bishar na ken bata-bata ni cuburan ni ndaw sarabat ngakina en ya wo kolaborta kin ndaru serbo ke bounty premium ram taste the spirit of the singa wala ngani rongo na serre o sarabat nga na ya lelo ni talo ni serre ya be kemni ke trabe kan ni siama chiko mai en loma ni wangale ngona mv mbon keiko en mbongi binani kuwa kaba katalangi na be kemni ke sarna be kani ni ndo bata buli mai en nom ni selka kamre go kana video fm 92.2 fm kamida ke catch tuma weekenda en mbongi ni ben rabi en dainda ya ke rama bulto ni be kemni ke sarna be kani ni sa siama tiko mengoka en video fm Facebook page gori en mbongi binaka ni kuwa ke roba binaka tu en be kemni ke sarna be kani en abuku ni kana do nama kibol ne wasni ngona kolangoka sekono nanda ru serbo ke bounty premium ram taste spirit of Fiji en mbongi binaka en dende ano mni toka ndani ngarabi samu turanga tani engo samu ndingitaki kera usa thabo tigana babi binaka lebi kemni ke sara iyo ena kera sokota kitunga na ngalebi ngona envy mbongi ko Vikim ni kita saran dona na magitu mena servo panu ni bina tele vikim ni kita sarna sema bolu mi vale pambote ni sana sar tongo o ni sana na magitoka ena talo ni servo pambote ni sana willi kan tongor na caption o ni sana reto na mat ser kalanga toko na nondoru servo ni sana warra tongor na ken ital no gori panu ni bina tele vikim ni kita saran sar live chumai na Facebook page e kerna pambul teni kine be JN Tux bulu binaka John Evo bulu binaka ngo sambeta mainandi kay buni ngai kuila bulu binaka kay serna wanga an bulu binaka turanga binaba no siam sikamai disa umur nei tenge bulu binaka Juliet Magret Kadi bulu binaka binaba le siam sikamai en ambongi binani ku ka bakatan kine pambul teni be Luisa Mbula Mbula sia servate membulle melambasa mutom bula sia bina vale bina doding te tuna bide femme tokani en na pinga ona kede sar saki usa tu lebuka bula sia lupia iya bula bina kabe saki usa tu lebuka na darbu go kan dong giri dale na durunga una sa iya tutunga giri dala tu ngekin dalo ko ni sau mitu mai sendua i vostu ben dunangone kai tu mo ko ina duna darbu sangiri tu mengo enima ndarambul tapi enima bina vale sar siam chikamai na babu ni kuwa tumbuna kadi kilangi ke Emilia na Ranandi Ruo Bruce ndombulo binaka bina bale besar kira tingi tak tuna bide femi tokani ena bongi binaka endende sumding tak me bakani bunga na mata ser heran dombitu na ser seni kila itu se daba saramanda na message sen italano itikino na ser ndangan rebitu ko me bakan deo takiani we ko endon mela ki rongoda bula binaka be ke lini sem sumna bonole bo Point England Auckland New Zealand tumbuna kadilangin talafalaba meli na nuku na buto-buto na bulu na turanga tolo bina kini biliame ke seki usa tu lebu karoda na kamoda kaboka drum likes setang na live video ko kana kena lebu na kena binaka merawa ni nan duo be ni lomma be bounty premium ram na buku ni duna kateni bounty premium ram en ambongi binaka entende seta ba something taki iyo dona kateni bounty premium ram na soli chiko be ko ngana we kanda en pakite bichi mena buku no daru wisibini no daru serbo na be bongke sar ke pakite bichi mena mada sauti pakite bichi ngamai morani na kalungata okay na buku nindo na kateni pakaruta ki weekenda soli chi weekenda o bounty premium ram taste the spirit of Fiji mendo soli chiko na be ko na we kanda mai nona chuna ganga na buku ni no mundo wasia chiko na live video hat like share takachiko kapatala kina na no mundo so mucho mena tarwe Servo, que Bounty Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Kira sabe kita bagi tene bikem ni kira sarbe kan ni siama chiko mengoka en lomo ni mangala bugona MV mbongi ke kona bide FM 92.2 FM kami dange kache en na buku ni nonda ruyawa ni servo ke Bounty Premium Rum taste the spirit of Fiji en na mbongi bina ke dende pambul tene bikem ni kira sarbe kan ni siama chiko mengoka na bide FM Facebook live en Vide FM YouTube live en na mbongi bina kumbulo bina ke Josh Junior na ulakia bulo bina ke senganga ne mani turangan rombulo bina ke J Cool Breeze bulo ngonga ko komo serta ramu ko mingeno mikine be Richie
o na libici ni mataka então bula binaka seres tarra um bongi tini bula binaka bina pada besar sem cikumai en lom nonga lebon MV bongi kana bogi binaka ni ko sam tingi taki dab merda ka karangan repa me sorry bir ni loloma mai bi bounty premium ram iya na live video serani serap ciko hat like shetaka ke bakani na sema na Facebook page ni VTFM daru bici na live ni non daru serbo hat like shetaka na live video na kena lebu na kena binaka morani na kalunga takina nando na kati ni bounty premium ram na bogi serani lutu libu batala kina taro nyut serani live ko na bici kana taro so matala mena taro na kena lebu na kena binaka morani na kalunga takina Indar bulu bi sungi kunna wape bulu binaka kabakata bi buna bakambua bulu binaka bina pada besar sem cikumai enam pongi binaka entende roma tapi kemri kita rabe kan ngoni taloni sere mai bertono we kata buru endela ni nukubula ya tani sere endalo mani endala roma tika na bongi binana kuna we kata buru endela nukubula sen ngai bu weekenda mata sere ngoka dabu tu mai eloma ni korba turanga o seba dirbini batu mai batu roba ka rawa tulang sertuki na oleme kitunin dau kabakata lagi na tuoka na madi usala uda na lilu ni mat sere madi usala uda tiko mena puno lebu Amerika iya na mat sere ngoka sadi di bakatiko oleme kitunin dau na tadina ngone en non tapu nulo mani ngoka o viti kabung kasar na tau serre etali taki bakali usartiko bakatangi taki tikani en no munisel ka kamburai ngoka na VTFM iya na dalomani ni taloni serre ngoka taloni serre ke duna ngone lewan ni besun ruwa mai sianganga besin ruwa mai sianganga na ngone lengo ka rawa pinto moni nga ke duna tabale nan dina saranga rawa pinto moni voli budina rawa pinto moni na pinto moni ndina ke na bi rorokovi ke na bilo mani me bakanga ni rau vei tabale ni ndina totok ochi mani tosti na pinto moni ko kasam ditaki esen ni te abutaki ni olengango nanga na pinto moni ko se te abutaki sarame nanga na rawa sebulikina ora na vei tabale ni ongo raw sebuli something itaki mongai ya nanu mongai basamtaka na pinto moni ngon sebuli dau mosi Bila kiado tu na bita masi seda. Dina tu. Bala tana pinto moni ay sembudini may nangaw na kami dan doon ni pinto moni. May nangaw ni vuli, na bulan ni tuy kor ni vuli. Kila kami tunga bita robo nangaw mi kor ni vuli. Ni may riding ngoni ale otiko. Saan dina? Pasam taka. Ochi mani ro watapa na vuli sa kadibi sa robo. Enandun ang karawita baka kina puno lebo New Zealand. Laki daka bulu me New Zealand ya torro ndina ni mbata natunan raki na bulan rendre laki lako turu me New Zealand iyo endei tunga na nona bosa ni ala bena ngone lengo kabena tabelena se mani daba se daba non rau pinto moni kina bulon robitau enangai tinia ngako mati Ochi, maning ande asar mai biti adar bau, rau mai sotal ke ngone lewa, durukan lebron rau marutaki, mani toman tal tukinon rau on tamoni. Ochi mani adar ngona sa kadibitale na adar bongoka, me bakanga ni sama ya thabatiko e biti non bola ni ngande, sena visa sa tukuntale meles tale adar bongoka me lakin karabita bitale, ena pono lebu on New Zealand. Nona ngole suna adar bongoka, ngai bakame ngai bakila tur adar bongoka. Ni non la kitu mai New Zealand sabe ka mesan dua tani mai na kena endo kila koya e na ngaune liu nambul non rau pinto moni nambul non rau pe pola na pola mata nambul non rau bengiriti sabe ka me kila mayo darobungo ka ni sate ki bu mesalulunga mai bengone leongo ka na non rau bulan ni budini ni non rau pinto moni Sandau baka sama tak to dorbo me bakan sa tariko to nambota me New Zealand. Isam bala tambe ngani kira usa tubi awa ki ken nungu tolo mani. Nandre da basar mandela ko durmo tigna ngoni lengo ka. Eseni biwa seme biau e puna me sega ni gendo bitar tarabaka wasomatic mai. E nungu tubo lingo New Zealand. Ati sa tige busar nga mersa ngai kinta talo dorbo. Sartalo mai bikoya uirno e kai ngoni lewan dina saranga. Sartang matang mabiko ni rong ki ngoni lewa. Ni ngoni lewa sa tungo batu ya. Iya overbow. Ndini sal ki rongodan na bitalo radaka ba ni biko ya ur na kay ngoni lewa. Iya sanduna kana non to moni ngoni lewa. Ngai lenga. Na lenga ngai tiko sa munding taki. Ni bakila overbow. Ni biuta wale tunga non dondomo. En loma ni nduna mbilo didila. Kasenga ni Tago makarao ngone lewa na mbimbi ni ndondomo asolia tiwa na dhorra vongoka. Tuna kina maramu dhorra kina ngone lewa kana ditalo baka virloma. Ni benda moni mai berno vita bole ni ruongoka. En ditalo ni serentalo mani mai bertono ka tatabur dalen nukupula en ampogi binakani kuwa.
Io weekend kena sarna bekan inda sema tikamingoka en VDFM Facebook live en bongi binani ku kena YouTube channel ndan na saraba live telenga na video ni serengoka en bongi binani ku samtinta kita merda kaba ke bakarangan reban di na menra na kateni ni Bounty Premium Ram. Weekend kita sar live cumai ke bakaw ni parong tal cungamai siya man na Facebook page ni VDFM na live video ni saraba chiko hat like siya takana kedili na kedbinaka maran na kulunga tikina na kati ni Bounty Premium Ram kabata laki na natar niya chuka na bitu na natar som talanga natar na kedilibu na kedbinaka maran na kulunga talanga kina.
Ira tawa din tomo naturan kina marama thorbo kina ngone leo ni talo ni share ni talo mani en ambog ni kuma bertano we kata burre endela ni nuku vula. Ya be kenta keda sarna be kani nda sarna da woti nda sarna ba hotelenga na live en ambog ni kuma me bakanta sistema tio me kina ngoka. Na thara marada ka basam ding taki en avuku ni ndo na kate ni Bounty Premium Ram. Na live serangan ni saraba chingo en tukun tika ni biki munina we kanta. Munina bagay tabi tu membola teko sekan ni kelanda yang gai na nomu na kate ni Akang mata kaba syata ka had like syata kan live video ngo kapata laki nataro so menataro na kinele una binaka marani na kalunga tikina na dona katini Bounty Premium Ram taste the spirit of Fiji Rongo ngonelewa ni vesin rua mai seka ka mai maduata ngonelewa ni vesin rua mai seka ka mai maduata kina maka menataro rabuta la babu ne binakale ver ke saranda ni wudu pa mimbi leme kitu nindau mana we kata burendele no kubula en lama soli tu mena serre me mai tabut ni en nom ni sila ke kamburai go kana bi defem ka ba katalan kina bertuni lawan lawar tu siam to mai Hawks Bay mai Nislandi dom bulu binaka